Приглашение. Шақыру. Приглашаем вас в гости. Сізді қонаққа шақырамыз. Я могу пригласить вас на обед ко мне домой. Мен сізді шақырсам бола ма? Түскі асқа, үйге. Приглашаем вас вместе отдохнуть. Бізбен бірге демалуға жүріңіз. Давайте вместе прогуляемся. Бірге серуендейік. Приходите сегодня вечером. Бүгін кешке келіңіз. К сожалению, сегодня я не могу. Өкінішке орай, мен бүгін келе алмаймын. А завтра? Ал ертеңші? Ждем вас завтра к обеду. Ертең түске қарай сізді күтеміз. Хорошо. Жақсы. Проходите на почетное место. Төрлетіңіз. Приходите к нам на ужин. Кешкі асқа келіңіз. Что будете делать в воскресенье? Жексенбіде сіз не істейсіз? Мы бы хотели встретиться с вами. Сізбен кездеспекші едік. Я бы хотел поговорить с ним. Онымен сөйлеспекші едім. Приезжайте к нам в Астану. Бізге Астанаға келіңіз. Я буду вас ждать. Мен сізді күтемін. Спасибо за приглашение. Шақырғаныңызға рахмет.